prilika, da li za Krunića, da li za Stajića, vidjet ćemo još jednom. Vidjeli ste kako se ovdje Marko Popović poslužio rukama, izveden slobodan udarac, Krunić, gol! 39. minuta, Borac vodi, strijelac je Krunić. Na brzinu su izveli ovo Banjalučani. Otvorio se tu prostor Kruniću, a ovaj bivši reprezentativac je sve to sjajno uradio. Odličan udarac, Melher ovaj put bez šansi. Evo pogledajte. Stajić je, čini mi se, gurnuo tu loptu i onda onako bez čekanja sa 20 metara. Odličan udarac, nemoćan Igor Melher. Jedan esterac za Zrinski, sada ćemo vidjeti to još jednom, izveden slobodan udarac. Ko je ostao? Marjanović na travi, vidjet ćemo još jednom ovu situaciju rukom. Rukom je igrao Žarić, obje ruke gore, bez ikakve potrebe, rekao bih. Žarić igrao rukom, a Lečković je sve to dobro vidio. Prilika za Damira Đidića, oči u oči sa Asmirom Avdukićem, 1-1. 49. minuta, 1-1, Đidić je strijelac. Sjajan centaršut, Mikić je odlično reagovao, zaista sjajan pogodak, centaršut Kajkuta za čistu desetku i onda majstorski Mikić, pogledajte, pod samu prečku. Melher tu nije imao nikakvu šansu.